Brian is. Ní harach tú láhanana te. Na rúpa na chuna friggin potí sin car. Cent haral sam go le fáfa sin nun seo. Brian mar de chuisi sin go luata tú go le caile tíide. No bhfuil sin ar go mar warige horbinne go bhfuil. Brian, ní fánach le áine táime. Tá me go le check an injun. Ríist. Oh, Sheila. Maybe she can't come up with stuck. She birds Luderman. She's gemaidzin. Ja, wel. Dat zit je sta je. Yeah, that's Sam. Hij wil weer op de wijnkindje, Skyliby. Hou je nog al te tamer leuk bij. Hey, pas ik zo aan shit. Jeez, Anja, wat je sta? Kun je dat doen zo? Haal je de barney, Harley? No. Sheila, die moet just wonder al. Jacqueline Bulla later no. Katie. Just for your chat, Berkshire Lake. All right, well, het is de kindje is nou ja contact te zwalen. Hey. Anja, je doet maar iets gedachten, ja? En je had ook van arm gaan maken nu, Katrina. Wel, misschien kan de bontasje dat we sorry is was. Wat lag je nodig in? Maar zo weet je wel wacht niet dat je de machine. Niet. Har í resta chud bladrar, tá me tíntas go géiste leat ó bhaide. Tá me sin. Seo, caisteach na téadach sin go amach. Na chu teach réil tú seo dar tú ta seo chana chuúdú me deile lethe. Seo, cáid ní bhéáinne go leach neach na níine. Ní. Go stelh Pádach chun tú do friggin bolm ga. As is stíon teach an seorísta cí. Céirt? Fógur rísa dúg teach fáric. Caine puir den ragar hí fós. An virtuúd. Níor thug siad éon áard ar Jack Fáric agus é bio. Mar ag mis ní fis cáid a meid sin na líban an stair an créitúr. Gan dhéana dí a grástar. Caig gúir tú seach úfasach nóair a tháinig tú ar chorp. Ní hí cá go deo an túfas a bhaithe me. Cíam fós é. Sin sin marú ar an orlár an foiil ar éidan. Se úfasach. Úfasach ar fad. Is bocht an Jerry Villa se raid. Is bocht cínse. Agus anis, níor a chorast an féarúd ach a bhuinas a chuid ar in teatre. Is mór a garnach ó le fága le ach an teach bruchach sin só. Tú réile seo Ivan? Ó, Tóri, tú gur mád. Vanessa, cechi bhfuil tú a chraid. Go hínta gur magad rísa. Go hínta ar fad. An bhéad an cup an coffee áile dal? Á, cín is féidir. Siaf mis a chuite. Bhfuil sugra agus bainewet? No, gur magad. Right. So céad hagann sa eis go ras na rúna leinta seo? Hannig mé nús le dad. Tá crunní ag leis núidir as nniu. Ó sin 7 pein le a hell. Gramad. Sícatá is in tíocht arás an seo. Amas í óhide go mí tú na sanguidir slóir siú dhéh meáil sa Delí Hall Maston. Can tell me siú a bhí go mríon tú é. Ó chuoní mé. Á Bob pa. Ha fé é. Bhil bhíoh se go mór le fóide búna. Go me leis scéil Sarah. Ach tá le seola feidir in Maston. Well, it's sad that I'm cheap. Well, is cumann umsach nílam chun an teach seo ágáil go dtí go bhaig mé. Brianna, ná rúrba se leit sa hána gon do choise leagan ar háiseach má hísa go deoríist. Padar. Certa tú dhéanana. Padar, catá dhéanamh go an seo? Brianna, take nach met an seo, nach chad a heach cúnaí. Brianna, bí gread a leit a seanú chuil me fis an na gárdaí. Leabhar lom faoin IABA, Padar. Holta má bheanna is sa beras. Gread leitanis. Brianna. Gread leitanis má fear. Imi, má se de hiile. Tá agus a bhaith sé na multinationals tú a seaftáil. Ní chreid mé riamh go bhecing a lágan éanaach duine den bhaintear héine. Ó, Brianna, gread leit amachchas má heach go bew.
all take a version. Mar a chéir ligéad. Tá mín se fanachtar lóistínis na hagann se go dtí ros na róin. Os an óstan tá me cheappa. Agus manam nachhfuil mu dina dhéarab. Jefan tra chuig le a haléili. Gur mar hagad Angela. Joi me sé sin Angela agus dai có freisin le hall. Okay. Gur mar hagad Sinead. Míle fáil Charlene. Tú sé síos? Cinse. Well, ní rá méid na pectorí le blianta. Agus am í film máhannig mé sa Cladder Palace y móige. Wel, tá mé héin bís go bheith meid heach mór na bectúr. No namní plex snúse mar thugann siad éir. Nach even díomh go isteachan sin na máire. Ó, níl cad le, sa stoppa Agnes. Tá míle fáiltrúd i heach má heasní waid agus tá mé cínte gur cumú leis éireach. Well, Willis a cholín ach bhrála mé. Níor tháinig tú isteach surgery cum aniu Eileen. Gealtú go decha. Bhfuil is agad níor fiú smuoite me ar go dtí go bhacha me thu. Nach fuirta go teachtrútaí. Chur méid lécar an sáisiún cúpla uair de lerug. Éist, tháinig do chuid test results a réis an specialist aniu. Agus go Jane verdict. A me beod hamalín eile? Búlas teach cum amach sa surgery Eileen agus mí nói méid dearad go sin, all right? Ca tínig féidir le inseachta níis. Barla mé dhéanamh sa surgery Eileen. Bí ddíirechlam a gachtóir. Mai na alch. Tá brón ar maile nach cham. Ní sé roa. Well, ní mé sláinte mai mar sin. Look, tar is teach cum amach Eileen. Ní mór dóin é seo le go mion. Well, how much? Bhfuil hat go bag na háid muid an tíilenne mai allarta. Tá réli búra héimeis a ní rónearta go mar. Búra mo hún. Ó lá chatte mo wargan nú go chas tíile ríist. An síl na dheall na bhla héimeis. Cómíhall? Ó cowboy. Adú tá tú friggin mílte ge sin. Ach tá mi seú áú dúmáile a chalín. Ní de hir de húna bh hansin ná mo warga an ri a bó tamsa. Ara héimeis. Éis lethe. Anú ní sí post leis fós. Ja, na bhla so go sur an chat na bhla so gonne. Ní me se go ráníos mú faoinis. Well, caiime sé big gamach anyway, okay? Bí mí halstab Yeah, but pick me trúna sibh, okay? Jo. Caile, meú sí all right. Har sí sinní jo, all right? Rugú mar sinní. Freak of nature. Look, ná ríidir síle. Tá bhúta cinint choréiste. Na bhla gún go an chat a chorástaí. Tinseach sí chuid sé mar chuir mission seo. Well, na buirdaí an fuduta, na mí hala cínos. Yeah, well, Peter go bé míhall an naib. No such a look. Peter go sí, Cydé? you know, exúl. Anya so gonne. Hal hiú anya so gonne le fá man sí páster agus fiú a mé fem ha doubt a gom. Yeah, no sure, stoin nach geen sex on legs and be held up. Definitely not. Wat are we here? Heel chip. Fáil Lorna ganta semachú a bhena san na méanta. Okay, Eileen. Lorna ganta sem nó. Sorry, Vernon, ní bheith meach second camarín spúr all them one. All right, Jason, dín zifir, cunneir cheese. Tre hís tuna ggéire. Oh, Yvonne, 1 second. Hiya. Well, well, none of birds heard at it was side of well. Paddy. Paddy. Cared. Was you side of will out, Will a plur fat and Sinead, Jason? No, níl size hash to go and talk. Thanks anyway. Jason. Jason, you're on that man. Oh no. Well, you're a sorrow.
Dichoit, ó San Rosnarón. Hello, weet nou le Mr. Barrett le de hill. Mr. Chris Barrett. Cacalior, cunni ní le der. Coid a plúr, Jason. Bhín sipa dún, sorry, mam. Cén chur lena. Tá mé cinnte nach miste le agnas copan na hortaríach dom go maidin. Mé gúna sé go déide. Chur an bhfuilirta? Nóirín béidir. Níor choir. Cifar ceapta go nóirín bhíam. Ní mé ag mag a fúta. Tá go bog é, Bhfuil me le Halley. Sin for Myler. Alright. So, chul meag mintar staachsmacht an flat gomininic. Ja, bíam. So? Sced vín sa siúlat. Tada. Corch chi ar cúpla rudí dí, sin an méid. Cé fá? Is nar han obair bhí mit sin ar an flat lei. Da han go mór ach tá agad féin. Na mar always change their minds. Well, tuirmis cúndas an chéad réilta dal súsan, mas mín leat. Ní gála sin é aanamh Jason, ha? Gur mábhat, fa? Bhil an cúna hirirtit. Well, okay then. Feic sé sin tá. Tá bhaidin bhainní ach níl clúig marní sin go djin dóile chunta sí a chuneáil. Bhil cén fan nach lucann tú go rábí a dhéanamh se soch má go gúnta sicht? Out of the frying pan to the fire. Mommy, níos a fós crusta leis bhfuil. Tá rabí ag déanana praise ceart an Cyber Cafe Ivan agus sinna bhfuil de. Bhil cén fan nach tugann tú seans go ní sé acha díana dhíhall. Níl a dhéhall soch mai histór. Níl clúig go dé a dhéarm sa Cyber Cafe agus ní féidir am é a chrust leis a hiile. Well, céir a tatú chuna dhéanam mar sin. Tá me go le a choir an marga. Fáil ré leis. An Cyber Cafe díal, Mam? Ní féidir le... Céir fé Robbie? Céir faoi? Nes a chrí tá brán orm go gacha tú ágáile déanaar a ríis. Ach ní féidir an fáil amachchas an grúnú seo ag an ló. Ina gá réra iad, ní mistal honestly. Tú cinnte? Ná bhíh aon imní ar fumsa. Joing mé rud éigen le déanamh leis an ram churas deach. Mahu. Well, cí mé ar báú. Slán go fáil. Slán. Ó fan sec iad. An féad ha mé ágáil ag an Cyber Cafe. Tá am nach bhfuil sé díreach ar de bhealachach. An miste leat. All right. Néimisteach go skipin is. Ali, hanú meg. Éon cíal? Smáilm gúid méid grímart. Bhil gachar cecha leor. Os dó gur fáil tún ráflaí fú tain sví fedí. Ó féinir a fér beagana. Se, tá brúnar meí. A siúníort sa tá docht. Cé dtíine si te? Seán. Níor cheap sé an grainníir ní sa scéal a cheap. No, not at all. Tá hóhan tá hífachta go seán a loch cúlchainte rostarún féin rás a ríte. Well is mar sin. Well díirech gur cheappas gur cheappa te bhéin jólas féir a Díir te bhirní? Hi, Bernie. Well, feice me níos dearna se bhchaíní. Right, slán ríte agus spim de caiinte ríis fe? Oh, gone doubt. Feic me sé. Slán réise. An créitúr bocht. What's a gúil síaltach cruúir in na leinti seo? Yeah? Well, tá sa tain, tribal a fád leis teach, agus sin Jason na dul éire. Agus níos bhfuil beit amach job a cehád eile. Oh, chun son. Well, tá Eileen na cuimnúir an Cyber Cafe ón na síos. Cad é? Canna heb go níanach sí le héad a rud? Well, tá bail chéine choilehhaine leis síla bhíle ar ghaon eile. Rúirtí go cinnte leis go náiteo díal. Well, yeah, dúirt is stocha. Ach, na beidir nach bhfuil annach bankart. No, is lóir sin domsa. Is nach méidir go timp ar a fós a rabbuí ní bhe sé. Meastlú? Yeah. Oh, well, is fiú tríal bhaint as rénos. Tríúin just céir? Vanessa, nach beidir arthút go doch ráhéin. Céir tá tarlú, Robbie? Tá bháim a caiint ar náiteo díal. Take
See Sean Notch is far le go Rus na Rún. An Tay Notch le go Rus na Rún actually. Ah, who knows, who cares? There's gonna yield like sin a will to. Oh, ní féidir lei sin na dhéanamh. Vanessa, just, you know, imime No lig dia Robbie, Shas na cuine. Well, you know, nach eisteach a rudin, ar smaoine mit tain ar a gceann sin. Níl tálagar féidling a dhéanamh like ish an boss. Olierie? Ah, je moet heel erg wild toevallen. Maar, wil je zakken radio, hè? Ja, dan moet je van de klei eigenlijk zeggen. Die randje voor ze leren. Dat is lang gevolgd, Paul. Dan Chris. Agnes, nee. Tussen goed je van het arm zie je zag om loons en niet Agus bhfuil tú gan amach dich béle leis sem mór as bra lia. A mar sin an gcuid ar a brata. Ja, wil je super me voor? Bhfuil muid. Well, father, with a red and high-powered business meeting. Yeah. Le Chris Barrett. Dort sem cer de hála. She's an bhead of rogus at marala. Tá sé sin in is farta. All right, far mo vegin. Well, slán agé. Slán fáin, slán leat. Tom cínta gur féidir lens mína ar rud a cínt. Tá sé agam. Agóid. Tá sé solir. A gróimid agóid a Robbie. Ceir What, like a protest? Sure, sit in protest, why not? Is ionach mar smíad away. Could you only leave yoga ar fad, Lynn? Hello, Lynn? Agus tá a freisin Rita. Misha? Oh, you're Rita, why not? Oh, bheith sé go híntaach a Robbie. Hoi. A thuúda sib se go dastíí an bhhailín mór cyber café a dúna síos. An gunn sib mé. Cá rocha sib an sin. Mollam se go seasamíd ar fada le cuine. Go nagrách mid agóid. Mid dulig. An bhfuil sib lom? An bhfuil sib lom? Tá! Mai sib. Robbie, tá sé seo crackáte. Is mar a mamú go cínta. Tuair me sem mála colta, it must mean that. For God's sake, Robbie, hééis sé méid a Harlan teachtain se caite. Bhín ag súlga me chuna low profile a piece ar a leid. Ar a friggy anyways of one. Misha tá racht on the hot shows. There's a hard arm making sin a hiskins. Come brain could carry on. Well. All right, so. Bíoch leat. All right, lads. Cach fi o'r ei, Anna ma sin Chris. Mach ag Greg sin dal am molo gur tíra go chos ha dalach dúarm sa. Ní in inis head. Sin ní in inis. Ní chuir fá múnis mé fadar. Áder manam nach go déin. Ja, bhfuil bhfuil sa cean fá bhfuil mé hen teach í reis go dtíras na rúm. Na chach sé den na hefh chuarm sa chamá. Ble geart frádach. Irish American Business Association. Ja, ma chad ik mijn die rief van op. Kom eens kijken verder. Maar dan er iets in kameleer is er nou zo. Hoor eens daarom voor gulle gunnen. Ja, dan ben ik eentje wak. Gewoon toch eens mijn weg verder. Chakla die love deente, haragan shoros naar roene gatla na gailtakta. Svin maragone. Niet aan nagus milry. Vieruit je groot. Jag naar even schegen verder. Ak de skipje doen in is kaiteri loffa. Dat ook een milte punten wegingen is. Een keerte milte. Een miljoen groot? Een miljoen graad? We kan eens show on those military cowboys. Ja, wel. Niet aan je aansteden is een story. Ja. Het werd alleen Jock wegingen in ons. Jock, dus je gaan. Niet wij Chris. Niet wij niet goed uit talen is. Kindje. Niet wij, maar doet me lemmel naar mijn waard. Chris. Kramel op. Tantale aan sinne verder. Le moire. Ben untergi. Agus kokre den sko. Goed zo. Is ga wekker se Sklietig. Oei heen is het protest. Ja, wel, die troch smaine van Arira, maar wie Vanessa han ik knisles. Wat was de jaar, Bernie? Bij fit ik mama. Patient. Niet zij grammar. Sorry. It's not in there met Bernie, she Eileen de wasse, gomma. Yeah, well, you know why Tom Slish but the Vanessa in the one. Naamse. And that's for sure. Bad news mag je mensen. Chans goed ik jaar tagi. Sin je wale me vaste gal en char wale hashan.
Wel, Brianna, Tom sy'n gael yr asyn sy'n ynnys. Mae eisiau fy taxis? Yeah, check what you said, brother. Okay. Slán. Slán, Ivan. Slán. Check what you Wel, dwi'n ceap glawn sy'n y fihil. O, ta, dyma tawfer ni gwrmaid. Yn y jam gyda hwn ys y teisyn Sean. Just hws soccer ys y teisyn. Ceap me go mae hyn yn ffa chwy twy ar y misiwn. Tes agwyd cytyn iawn ag o Sao Paulo. O, sia. Bart gash gagas galia na chas cwyfyn am anish. Has dy gwyd cawrw leis na mochtan, ach mae harla gyfach tu wnta si an dawn mwyr ar yn malach dira. O Connie, ni'r ffôn magi o'r ymwnew. Ffôn mae letcher yn siwr wari. Ys i'n mwy gobr y Sao Paulo go ffôr yn y misiwn. Ni rag si mar sin? No, ni rag. Agus fydda cyn ar astion letcher sy'n erfwyche. Cos a cwy o'r ymwrbala. Tas gyrag tusa. Agus hanig tu con mi cael. Wel, mi mae ger ar y mag y jem ar y fi gyd i later yn mwy hysio. Is bio garw y tar ma heil sa cri. Airig yma, coleg o lwa, agus cwpla padir idir an dalin. Morris OG tá caintear an cybercafé a chuir an Mariga nó fiú gúna sios. Ach, ni'n ligi mwyd sy'n y tarlw yn eisiau, ligi? No! Ni clisym sif? No! Well, Genevieve iirecht o'r gos a flay. Siasamid yn y gwynia, siasamid yn ffod. Right, bai ar yn bwg fi sgiopi yn ish. Per mi 2 second agawyd sy'n ni hymorach. Bai ar geid môr hiw lag yn sy'n ni hymorach. Ond mae sif gileir yn sio? Ie. Mae sif. Right, bai ar yn hosnw lor yn fawr. Robbie, ich hymorach? Wat doe imi glan as de biawr? Keert voor je mama. Mag er toen broesje aan wakin? Brisje zich, gekientel. Wel, ceir eile mulfag yn enning? Wel, lauwer lehi. Din rwyd y bit, Robbie, rwyd y bit siachas a sy'n nis ac rwyd yn tegi gyffol. Ni feil yn ta'n siar yn ish. Wyr keintis feitis. Ni môr dwi'n tourist girl agus photographer oiler an lor hama. Tastian on publicity win. Kid fi Thomas, Katrina. It's feid lams y ceist chwer. Ma who? Right. Bech laat maar sin. Ach ni wij bains no port aan se leis. Wel ship sé tíocht. Is na haber lamsa, na wordt my lata. Liam, fan, ceird. Wel, cem i gyfeid yn brahart ar y lid. Ní má tá bimbo mar chief organizer at Bronham, Robbie. Right. Ihe môr. Agus cén chwyfel yn isgrwch dy gol? Tá mas mwydw i agol am i Fa gael yr eist? Agus, tyg y sin, ciap meg o'r hahan sig y môr lat. Ia, hain. Anios o hwysyn, pleisyn. Mihal. Siai, Mihal. Agus an ei Mihal no an isgrwch dy ta fa gael y dig agad ania. Nasgwm. A hati glyfod i gwyl yr ein ar y teisiad. Nalig sy'n y gahw go seil na seil, amen. Tes y gwyd nôlis. A ni'n dyma eia. O, Connie. Harach si, nil sé cod don y son. A te? Lîm ylys. O, Connie, dyma hwn erist. Siwg si, na den, na den. Gwylyn siagam. Fi tu cwr am o'ch taswlagam. Ryn eisiau ffachel ar atis na timpiste. Chania, na haberlam na'r wyn si fwysad as cwysgini. Anna degyn tu. Dyma, ma fan wil te gyffwyl. Cwtio'r i ciwl ysdwch a sia. Ys carant sy'n gymorl y milchnes ma faca. Credyn tu sinning ar iran credyn. O ma pac o marafa. Tan ma damni ag o hiactar effrin. Ar yn wysiania. Fi tu riaf tugahad an dramiacht. Padrach i an tranona. An jwgi tu a glilin a hiwr ania.
Níl mar cinse fao seo Vanessa. Ó ba sé ar ceanna Robbie. Fan go bheici tú. Trust me. Beidir chuir fáach tamú beag eile sul déimid an ad seo. Tuige. Well, beidir gom ceart í bháin, gnéine an agad seo cuasaí eile míle céadú níos measal am bháin. Ní éach le cuasaí a bheith níos measa Robbie. Cad faoi Liam agus Bernie. Céad fúb, Tás an go gapan siad bhfuil seo crackáilte freisin. agus céad dá ó Mulla Jacobson. Yeah, tá is stocha. Tá is right. Ní aici me sé iad ach i siúlamach an dorasart. Yeah, tá ceart agad. Really ceam go bhéit an brathir gáthir Liam. Ní lanta bach wimps. Ní fiú a bheith déana bhíon ní dóhar. Seaóí me se le. Mac nó olc ar manam. Tá hell leis na deadbeat sin. Well, ceirtáín sin agad í dhéanamh inis. Dáma mis se thusa dag hen ros na rún. Fágad tú ríist? Ar fa pías ar éon chuí. Caiitin maima? nó bháile? Ní ha. Ní mi car sáile ar fa scaf. As nó a reinma nó haim agus São Paulo? Níl mé a caint faoi dul hiag na misisiún a rí seáine. Dúirt mé leat I bhád sir go dastíon tróir uad sa saoil seo rud amach bhaid tú ar na misisiún, ná go máile ná ros na rún. Téir áit éigen I bhád ar hiúil ó do winter agus óna aglis. Téir ar sais féin ilhiracht. Sin mo chóla sort. Aniel éite bíogum na bháin. Agus go dé fan míha. Ní liomsan chinne sin I dhéanamh is fút héin bháin sin. Ach, má hastíon uair imacht, aber an focail. Bei post agus lóistín socra go mar an bhór ein guid, taobh stig de chúpla lá. Di bhar tagnus aniu. Aga má Angela, níor tháinig Paul is fós ar tháinig? Hanna go go fólia. Dí le dhéanú deid. Ano, fanna mé le Paul, tá sé chun lóna cheanna com. Tá tú millte geart ige. Dé ar go bhfuil. Réitháil fe go fóil tú. Lo héimis, níl tú mar a bharginne. Níl méad far, an níor an teachar ber maidin fóbúide. An níl sása bile fan leintí seo. Níl si héon mór an níos fearr. Cahéanún? Nícha má nafachar sin tíú na gagalléntaí. Mas tú, ará fáling átecha. Bhlas had nise agus ó lótú, gúd se tuí faoi deram, nachhúil se a tarin chomáisina chéile le seachtain nuas. Sinna is a dé. Dír seach mi se go raibh siad súta a riomh ar aon chuma. Á, mu se frigéad na marrá cheann. Na me hí sa talachú. Ní me fáil an símas sa muir warige, agus ní me fáil an símas Somália. Somália?
Ha? Tána tu a bhí dar an carian atá cholín treine. Dimar nín tún ar a tan feiteo í go maidin. Tá sé mar bach mad be an orúnadí. Ar mu sé héimes. Nach bhfuil is a chuile gine gur bé bhhair se tá fír. sé cólína tá sóirthe go teanahhain sin. An rá Magnus, ní ádí tú tal fós. Bhfuil is ad go má go bhhain le a stórín. Mai graim at héanlan héimes. Ha? Mu seota. Wat tas ik je moest afval niet te me. Bij zijn goed je spoel soep. Tá. Sé me bátána se. As tú cúpla ceiste go faoi hanseach fára go réchaid. Bhí ana maithe dar nach rá. Tá sin Max. Ó, anhá, chun gí aríis? Well, níor tá níos thna agóid chun na le héanana. Bhín an fáil tosa chun ceir le ó ní gafa said. Ó ba chuir an padí chur an ardal mar sin? Chreacin de chlóisina na habar focail fao seo le héanana. Ní le samsa tá a féin agóid seo Robbie. All right? Oi, Jason, an bhéit fás bhaint an gaffertape sin tá biad a thuirt an iarcúing. Níor fóla me táda. Reis, Mimi. Cad é? You know na. Ach, tá duine an-job bheith. On-job you go. Fair play. Tá sé seach an Eileen chur sér. Mar si Robbie go cínsa? Yeah, I know. Ach, ní fiú bheith caiint leis chola sé péine. Cális an cybercafé mar stop an seafuid Ó, Níl éon as ba cóidir ar rih bhharní? No, Níl. Listen, éon iarnas scíal go bhfuil de bháir chuoine bhar an cybercafé a húna. Yeah, well, tá coslacht sin éis nach bhfuil. Ach, canna héamh. Inéanach sé an bhasdá lárann se léthe. Tusa. Ali, cad is féidir leat a rá lehí nach bhfuil ráta amsa lehí hána? Well, tam cinint go mé suaslir d just fiú chiilte bhaint as a réanos. Yeah, well, is doch nach níana sé an dochir. Ní mór deit stefarí anna. Si roiimech an caiinte léhanis a me si ag an obair fellóhir. Well, yeah, ba chear goach. Right, mar sin, túr mé fé? Slán. Yeah, thanks, Ali. It's all more. Dawl, the dyn obair dé. Dol yn sgil y ferni fiad fan y brisgis yn eich mewn am nwgyd o cymryd nas is bjol ei period. Oh, Bernie, ní seach a mag a fót. Cag when the ráfli clustí eki. Gotcha! Oh, da, one tún tána masam. Get out of the end of it. Bhí raon tape test one, Project Sheldon Skull. Oh, well. Parole, no argument, you and show, huh? Tug latte. Thanks. So, near to hosig Ali in Europe. Inni vaguely did you, huh? Was near out. Came for. Oh, far bit. So, what happened to there, eh? Oh, well. Fine on Jassy. Yeah. But on a scale of 1 to 10. Ah, Jesus, Jason. Me giving us every reeve machine, huh? Or Chivin? No. She's a bit of an all right, don't you think? I suppose so. Stack raw. Jason. Well, like dice, you know. Well, we'll space out into you. Misha? Yeah. Crush bjog dan hoontor, huh? No way. Oh, definitely go well, huh? Achas ót anna hóchtach íon cybercafé dé sogras na rún Eileen. Higgim sin go rihha Ali. Ach tá Robbie ag tionta an áit Jack in a disaster area. Chufníar an talent night a bhí aige, agus an actor úr leis a Vanessa sin agus motorbike Liam. Agus an seachtain seo catcha. Well, just féidir mar áfa sin. Ach ná chuir sé sin ar cáil. Bhí cinse go chur. Bhí sé scanalach. Marach me sin, ag geohhainte is go déhhéh siúla Robbie sa cybercafé sin. Eileen, ná dóra gohann tú dul beagáín haar fór le seo ar fad. No, ní dóilm. Fiach cymódan an cybercafé gasú na háte bóthir a lasa, gan é córáidíist, níl ánach an pub. Sin go dtí an fob cabbí Ali. Fiach nach fiad fá techt a réiteach dégant le Robbie, is ban anna rééis Ali, béidir gúil mé soach rééisúnta fós. Ach níl me glamas mar fior. So, tá is involver leis an kunspóid seo. Right, Robbie, Colin, number one. Sheer begin. Yeah, Arish. Agus, yeah, this guy we get it. Yeah. Yeah. Robbie, me sé mar seo. Yeah, then we'll have to get a second. Tom, listen, Tom, we come and post a shit of her suicide and when? Yeah. Gary picture how gonna call. Jackie, 20 seconds. Yeah?
Kijk maar dat erin uit. Oh, Jesus, course with 10. Which is loppel. Geloof me, ben nog boei. Wat te lin? Cop on, lads. It's peaceful process that shot. He has to more live so when la shot Villar and Kirklior. Ja, back up nooit. Back up no. Ma gaan ship edit agus Conwan gan heb gelachsen. Splish man all over. Kirklior. Nish. Grumagad is toch de eerste nummer 1 als Eileen? Iedereen dacht ze niks te tellen. Wel, er lijkt ligt een kopje koffie nacht. Ja, wel. Kurtse Joel. Gillo Robbie. Tá an agóid tosaí. Yes! Agóid? Ilé bhain ag lom sa. Sit in protest. Tá dream gur fád beag na istíchan. Rós agus atá a chu seo. No, ní raibh. Agus na seo bhí gist agad le bóthar a leasa. Well, er lijkt is maar hier de eerste te haring le chéile. Seo fóte. In anam dé, cat ar siúlas de sin. Fifri dat inlán. Stop! Seo agad be Cyber Cafe inis a inlinn you fegli. It's Lynn on Cyber Cafe, not how winning! No, Lynn Cyber Cafe! Well, Neil said ground for a Rita. I mean, someone could have got hurt. And you got to win in a faddy, you're on a piece of crack. Here, they're out to a smoinov. A great temple a Jagori on Fubble. A Jane of Unchel Cat go Jane. Ní Romero temple, we mem a spectator. Shinna maid. Oh, yeah, and enjoying every bleeding minute of it, huh? Oh, making a show of us. It's embarrassing, woman. Ná láir le má mar sin. Kid fótsa, huh? Kid fót hain. Kid fóm? Yeah, rinnig Ali. Ali? Inni vegliach to you. Tá gacht na concert, so ní féad leat a héana, right? Faddy, sílim gúil se hárá má den nír níos a chu gasút. Tá mis gasús le hí a bheit. Cuir mé mar an wasad. Bhí me farm yes le láirslaat mar gealar. Tuige, níl tá a tlúist ar faoin techa, bh? No, ní tad mar sin just feeling atá sinna méid. Ah, yeah? Ní heasta nó aine láirsla mar gealar, fiú Agnes, na ceapan bú sin sais eisteach. No, not really. I mean, nach é Agnes a tháinig ar a chorp. Tá mai cinnta nach má le bheith cumhna séidir. Sin na deirsi. Ach, ceirt an chuid eile. Ceirt fóga? Well, nar thula me nerd leisce a bacha chuil me bheo. Is cosúil bhfuil drogal ar chulagan na tadarála mar gealar. Well, bhí Uncle Buck Mary agus corh fan am a chola mis a tada fééis ní mar sa bheith cumhna séidir. Cos mí a craigs. Rá taig agus uncle an a cháirde le chéile. Ní a samach dean gur chais an túfá samastún seo caiisiú na bilta, tuige? Ní chrosta man buc sin bheag na mór. Ar thula a bhfuil ráid sa Cyber Cafe. Bhíal me se grúsin just hilarious. No, bhil mai for that. So the Spanish arts in New Scarabee? Tá maram. Ja, so nearly ha kan start mission. Joni, yeah. What is motion? Was go seo Sheila. An os am cén tam dearna a bhrám ó hús am hen. Yeah? Hey, fregar seo dú. Well, cym nhw'n tam fydd i geri gol am oha giesgryd le Michal? Yeah. Well, bai cion ysgro dŵlwg oedd yn iesgryd, na just gro dŵlwg oedd yn Michal. Wel, gyda un cial cys dam o desin. A cyn ti'n gwrdd mae geri hal moha iesgryd? Fyd i gyda bont i gyda sy'n nos yn y fi da fi hal alright. Hyr ma sy'n alright. Na gwyl nos yn y gymdanas na ie. Swear to God, Neil. Wel, cym nhw'n tam nhw'n my jog, a fral a barni med i hwrt yma ar y wed corfona. Stad. Wel, ysgeb fag sy'n y cwrdd yma ar east in you.
Jesus Christ, go dtíon cíal deanú tarí Harbí. Go sé panic ar am is muoite. Agus bhí tas is still a géirí go le mar an lála go le Michael. No, jeez, har cíal bí go Harbí. Is mór a gá go dían seo le tara léana bhar. Mór a gá is right. Carol me, Twain Santuig Mitchell on Square. Oh, sha. Well, Carmer ní smó Toms na bookies ná sa rá. Cin bhaint ag searfad le Ali? Well, is múnseir í Ali. Múnseir anwa. Yeah, just get to the point now, will you? Tá Ali ag tuirt rangan a dom. Is duine dá chuid Mick Lane mé. Mick Lane? Sha, well, ní ra mé riomh an bháthair scoil agus bhí an túfás rudí ná álam an Tom sin, a hasí nóim, a álam inis. No scared. Just rudí. I haven't got to call leaving in North and stupid mar sin nua. No, give us a chance, Jason, huh? I have to learn to read first. Need to know on leiv. No scríomh. Sin atá ag fálam. Ach, is minic cuair hín tomachas ar baldam hosa mar a clia. Nach bhac me ho. Mr. Freshen. Squiggles amadacha. Ach, ní, like... Yeah, Jason? Táda. So tá ní bhégliach ag múna léimh scríomhchuit. Tá sí. Is mála mé ní bhégliach. Is múnseir an bhaí. Well, is maith mí freisin, huh? Ceam go go híntaach gúil tú fón miad sé aus. Gur má go tímar, huh? Jason? Yeah, sure. Sin táda, just brilliant. Leis de flyceart ní acha mé riamh. Hui tú ar fór ar fád an íris se Robbie. Tá bronar, Mum. Look, cap me, dá bheith fo go tábhadas rain cafe dom go dtí fan nach féile é gúna síos. Ar ceap muis. Ní féile cábla mar seo, níos é féráilte. Tá mé chun an cyber cafe a chur an marga colú is a aim deis loisteis na hagsírs agus sinhfuil de Robbie. Tuad an blin amháin eile, blin beag amháin agus is feici tú airóí th cion leis. No, ní féidir am go sa chansort. Sé bhí fiú. No. Tá me cinna deanta agus sinhfuil de. Right. Vanessa Prostigort, níl an lár fadagling. Bhail an bulas Jack ag Robbie sa an nimionmuid. Oh, Vanessa, bheas me gur thochríom ar é seo go léir a réir. Max lána ágáil leis. Nach bhfuil tad gur féidir leata dhéanamh chun an cyber cafe a háiliad. A chrí, tam rud ag ar tháinig tú chum níos luúthain seo, bhí sean éigen agin. Tar éis performance an íthe réir, ní léon áras ormsa ach an núna gailín an áit ar a buinte. Please, Dad. Ola mar rá a chrí, ní fédalam cabhrú leat níir seo, an is síisteach go tapig. Déad an áiti cheannach. Féint agus Robbie an ánaí arachtágid. Tá tú seasta géirí an bailach lia ágáil seo iad cheans. Agus cad dhéananig se le Cyber Cafe. Ní puin sima gom an gó mar sin. Is cum leat fumsa. Tá tú lán de cac. Is cum leat faoéineach tú hain. Vanessa síisteach sa gústan. Vanessa tá mar ráin seafáid a chluiste gom, síisteach ar an buinte. Os gan an bút can go bhrí mé me chuid máí amach. Oh, Vanessa, a chrí. An bhfuil tú chun an bút oscailt ná nach bhfuil. Vanessa, síisteach. Right, cuine iad mar sin. Cáil tú a dul. Afrigan! Vanessa, cáil tú a dul. Vanessa! Ba an crack agad in nuair scoil. Tréis na hí ar réir, ha? Níon big deal é dá. Ar dí aideáil go gaiile tron húna Jason. Bhile bhil isteach leis? Bhfuil san am tron húna. Se suas a tain. Seo tiad. Cúpla leir le léimh. Tá chuid acu an bhá agus níl siad róheachar. Well, gur mágad a chrí, ha? Féach sin Snow White.
Jack an siimplí tá, agus tá téplach le leis. Tá mis géimecht. Jason! Tá má fedi. Snow White and the Seven Dwarfs. Hi, Vihu. Oh, hello, Anya. Jim with Winchester, good to go away. Oh, I'm happy going to glum up all your strike nor the king of land, Tisha. Jen Shin Catholic. Oh. Vi me wig na chaterisa. Níor sam cad leid no? Tá má réí búir bhí hen. Ní ru se de cheartú sin na dhéanú áit. Ara, it's come off wieners. Na goed hoor ash. Just daarin maar ook confusion. How some good cheartú dhéanú? Mis je me heen? Really? Spocht de goeie moet nach bocht. Níor sé ceart na cóir am sa brú mar sin na chuirt a ré chamo. When the arts away na bhíon locht. Cháine, goile. Stop. Tá san gon an rud a bugait. Níor am an anstop a cuimnú wart. Bhí me gur a míú. A bhí hen na habarí eile, please. So, you're honnig Vanessa Stachen schon näher? Nope. Well, ma hagen she stach, but William. Yeah, you'll be the first to know. No be lacus smart all the lumps, laddie. Jason, heb je daar het genomen? Ní bheith léich. Kan ik naar als je maar een geil naar John honen? Níor arm ar bhá. Oh, kan we hier dan 40-minute bog op, hè? Forman an nóir fad an nóirín henhin. Wel, tá sulgum geléit wyd, maar ben me crocketion fús around gemodig. Well, ní mis den nach an an léomh, right? Dúirt a gait le féna cadrán bhfuilm. Fíoch Jason ní raibh sé fristeir techtúm agus tá cinnte dearfa nach raibh sé fristeir ré róláach an irid. Níor san nacht mat se tic nó nachfuil. Ní sé tic. No bailir. Is fear anna cliste éad a gaiideach ní smó ná san is fear annach róga. God má bhína le irid mi snecha guts agus tú I dar beg an tálet. Becheartta de bheith brodólas agus ní cabhan nuas mar a bheith amadán an. Just smuoinnig ar sin, all right? Sorry. Eens keer de nog dan, Jack. Sorry? De nog dan. Als sprekspelen is dat op de lente, zo. No news is good news, maar dat is echt hij. Tjera, Jack, tjera. Zeg hem gewoon voorgerust riest voor je oogschijn, Jack. Tó, ja. Je was je bij een scale of hoosmarschen? No, niet hoor. Tike? Oh, tike bij wat? Tike bij ach. Visrot de goersel, snel meid. Éiste stor. Ní gá a tá a bhíine rumsa. Tígan me se bhád níos móna mar a cheapan sa. Yeah? Ná am se náirí céanna le ta. Agus cum faoi sin ar fádan is tá muidir seo le chéile. Sa stor, sin an das táhachtaí. A bhí hen náidir na Seanís Jack rá an nómar a teise. A cha éisteáine, tá an nach deasní bhaid me fósan is. Agus cumlam faoi sin, nád tá muidir anna bheith le chéile. Ní te. Ceach bhfuil nach agus daide me seo taidesa. Stad a bhír, please. Ach tá mar chraí agus má anna manad. Ní ráidir mé a gcuí seo faoi éon bhean a riamh mo híal. Dhéan an rud a bugait. Nach tuigeann tú sin. Tá má fága Ross na rúna bhí hen. Céirt? Tá má really buire. A caiime amach, just caiime. Tá tú fágal? Tá tú gimach weim? Na ar car immersion. Ach, má já lorm sa tá tú gimach da be. Ian ein bonje go leat a heribí. Ach, ceach I féad le sin rá. Nach bhfuil me an rá le. Gus hín me grotas an rá lumsa. Tá dúla go man am sa bhí honest to God, a... Ach, níl an rálum, bhfuil.
Haid me sem síl I dhéanú na rodí bhí aninne eile gur í order me dhéanú. Agus caiimar bhaine dhéanú do héanaan is, caiim me sal mé ar ráháil. Ach ceart a hain. Na las go. Ní heasnaí muid a dhéanaan nach lumsa, dastain. So níl an ebre sort mar sin a go doamach na náte héal. Neil, unfortunately. Is nach méid go náach sé héint sin fós. Ní bheith set. Ní ar é, Tá bheith mar maidna bhí sí sprecht ar fádlam. Ó, Tá cinse go gnáidí tá an sa radio. Ó, an nabíoch aim níar fóm sa rabbi, ben se right. Murach an gel protest sin. Tuigeann ar éis mé le bháin. Raibh go mí leis a rabbi. Bhí an chreice baint leis, más gaiidir dí bhhaid sé hé. Hi, Robbie. Bhí muid cuiinú bhil go le cúpla deach le nacht. Size peace offering? Tá náid se le glána go fós. Oh, come on, Robbie. Brenna, tá brónar. Is féidir am sa cléach nó suas an seo rabbi más mí le, ní mór le tíanana chuíide. Ó, tá cinse? Ó, gréad lepas mar raiach. Go on. Tí le réide. Right, come with it though. Lí chum smaoine inis an edit sin go teir san cáracha méid. Go bhfuil. Et sa dón le mu. I'n tor mad cé díach a socr changeach agnes. I'n cwy mechas am sa Paul. Wel, os fod ag ymhosa hon ag yrchar. Good God, Paul. Wel lein geir, gyr inis mi an sgeil sin gach riaf. In NMJ Arias, agus gyr gerra leis an inquisition sio. No ca mi iriort imachtas mar raiach. Ní ra mi go croceist. Ní'r hil meid. Tá brónar. Idir thugra agus háíire teidir an chláiste agus mar Right, feic mé báil sibh. Robbie, ní a gibh fan is, wei? Sure, chón eile. Yeah, you've mis cágat. Thanks, ach níl fan ar honestly. Feic mé mórach sibh, right? All right, you are, Robbie. Sigur te rilí trín chéile nach chuid? Is na cúis leis a géisteach leis an Vanessa sin. Bitteach ceartín bhain sin. Smán rud go sgur leis go blá clé. Sin pump mí as chuig le a hána fáil. Ní leagnas le an ort. Ach, ar sin luí gorm. Tí? Bhí me chur numach in a ceisnarí faoi seanda. Ónró. Stáir cha sin túfa sámastin seo. Éiste fáil, ba bhhaile a bheith hasún seo clubbar ar leatsa a tábar le genúga. Tá mar rála Tom, tá rud agins anaisteach faoi haig. An go ddíireach an éisi tá sé sin a réit leat. No, ach an náíre. Ní ana se cíal. Tuige bhil se chun sin spéise I deach man go le. Agus ná habar an B&B le mar ní creidman scéil sin beagná. Ja, Mr. Liv. Ná ní meiste chorba. Fáil, éon scéil agad. Sure cé chuig me éon scéil amsa scach mac deala chu an ruúig orm le seachtain. Ó, tuige sin. Níl ach anam deach fára go lúthart an segus tá gachtainna anvisí an. Sí, sé an NMJ éiste go libh héin. Tá an fear seo soachtainna mar atá sé gan tusa déanana níos messé. Forrastána gur colcear le rita thusadeach. Cha go bhfuil obsessive compulsive disorders at lán agus sé. You what? Tá a go héin. Vanessa, cred tusa déanaan so. Hiya, Robbie. Féidir an teachtas teach? Ó, yeah, tá seach. Jeez, tá tú preachta. Ní héanaíontas. Tá mééis bheith siúil timp le lára fád. Tréachta. Bhí dhearan seo níos luúad an lorach. Bhíos agam gur seo an cé dáit am rath nóach sé. Ceamig réit dul an eisce blach líonú. Scéal fada, Robbie. Tá sé sin imi. Ach tá mis an fánacht ras na rún. Ó, tuige, ní hiigem. Bail, Robbie. An seo méid dead ar bail, OK? Ach í dosach. Cup an cafe mar se bhehanna. Rock mid sús chuig an flat mar bhís leat. Oh, well, actually, bhí méid sú beidir go deochach lom labba a áilhaite nacht. Mátá sin áráis. Nílach an dá cean á, le mo cean agus ceanna bháin. Tá mo chuid dearagad agus heileáirt fá go mé dhé agam. Tá an couch anna stocha.